Sanibonani Mahlabezulu, siyahlangana futhi kulohlelo lwethu lweNdebele Confessions. Kulabo abafuna ukuthumela ama-confession wabo, inamba iseskrinini khona lapho. Nizothumela ama-confessions wenu ukwenzela ukuthi sikwazi ukuthi siwafunde, kwazi bani ngelinye ilanga ungovuka nawe usungothola usizo, usizakale kuma-comment section. Thumelani ama-confession ngapha kimi, ngizowafunda mina. Ngisacela ukuthi ni-subscribe, ni-like, ni-share ukwenzela ukuthi uma ngithumela ama-confession asheshe afike kini. Nginencwadi lapho engiyiphethe ithi, Madawu ngicela ukuthi ufihle isithupha sami ukuze abantu bengangazi ukuthi ngingubani. Ngingubhuti mina, ubhuti nje ofundayo e-UZ. Lapho engifunda khona siyafunda nje singabafundi and singabantu abathanda nje ukuzigruvela, abathanda nje ukuzenzela ebumnandini. Ngelinye usuku ngadibana nomunye umama nje wayengumuntu lo onezimali zakhe, uyabukeka ukuthi unezimali zakhe, enezimali zakhe kanjalo. Wasengiheha nje ngisondeze eduzane, hhayi ngajabula nami laphayana. Yabona lo sisi waqala wanginikeza imali, ngiflashela imali, wangithatha wangisa kwakhe endlini yakhe. Uhlala endlini enhle, ungumuntu lo nento zakhe nje, izinto zakhe uyazibona nje ukuthi umuntu lo nento zakhe ezinhle nje, uyabona. So bese ngokuya kwesikhathi laphana wasethi yena, mina angithanda ukuthi lapho engadibana khona nawe ethaveni lapho esiphuza khona utshwala, angithandi ukuthi uye laphayana. Ngifuna ukuthi ube ngumuntu wami nje we-full time. Ngifuna nje ube ngubhencane nje yami nje, ube ibhenteni yami nje. Siphile kanjalo, sithi masiphila kanjalo wena uyeke nje ukuthandana nabanye abantu, and angifuni ukuthi ngikushere nomunye umuntu. Hayi nje nami lapho ngithe mangibona imali, ngabona nje kahle ukuthi lapho Madawu impilo yami seyifike kahle njengomuntu nje weyi-student. Uyabona nje kuyadingeka lobo bling bling lobo bokuthi ube muhle nje. Hhayi sathandana naloya mama, ngokuya kwesikhathi saqala sisebenzisa i-protection nalo mama, sisebenzisa i-protection. Kuthe ngokuya kwesikhathi lo mama wathena i-protection singasayisebenzisi. Ngoba umuntu engangimbona ukuthi uyangirentela i-flat, ngihlala kamnandi, wayesengithengele nemoto. Uyabona nje ngabona kuyinto elula le ukuthi nje singasebenzisa i-protection, sayiyeka i-protection. Sithe masiqala sisebenzisa i-protection, hhayi kwaba mnandi nje, amhluko kwadlula inyanga ezimbili. Ngithe ngemva kwenyanga ezimbili ngabona ukuthi mani hhayi esithweni sami lana sokuphuma amanzi engingawazwisisiye nje, kumana kuphuma amanzi, sokugeleza amanzi. Hhayi ngizibuza ukuthi kanti kwenzakalani. Hhayi saqhubeka nalo sisi nje, siyathandana laphayana. Hayi bo, ngezwa ukuthi hayi mani lapha phakathi kimi, phakathi kwesitho sami sokubuhlungu ngale ndlela. Bese ngiyamtshela mina, hhayi sengine-problem enginayo lapha, isitho sami sokuphuma ezinye izinto engazaziyo. Wathi yena hhayi ungazinaki lezo zinto lezo, mhlawumbe i-discharge or something. Ngahamba ngaye esibhedlela, ngithe mangiye esibhedlela laphayana kwangatholakali lutho nje, ngaphiwa ama-antibiotics wona lawo nje ukuthi ngiphuze. Ngaphuza Madawu, ngaqhubeka. Ngithe mangiphuza laphana ngicabanga ukuthi izothi mayiphela ikhosi yakhona mhlawumbe kuzobe sekungcono. Hhayi kwangabi khona into eyenzakalayo. Kuthe ngelinye ilanga ngihleli ngizwa ukuthi kunento elumayo, mani ngiyalunywa la ngaphakathi. Kwenzakalani, kuyini engilumayo? Hhayi ngicabanga ukuthi mhlawumbe khona into engihambayo engilumayo. Ngithe mangithi nyathi kwaphuma igenga leli laphuma. Ngithe mangithi ngiyalibheka ukuthi kunegenga mos seliwele phansi. Ngithe mangilibheka phansi ngangaliboni. Hayi ngacabanga ukuthi mhlawumbe linginamathele or khona into eyenzakeleyo. Ngahlala nje ngingumuntu lona sihlale sizwa ubuhlungu, ngizwe ngathi ngiyalunywa ngaphakathi, i-discharge lena engasaphumi. Ngizwe ngathi ngumuntu lona ongathi uyalunywa ngaphakathi, ongathi uyalunywa ngaphakathi. Ngithi ngilunywa kanjalo, ngisathi ngiyayinakisisa lento leyo ukuthi ngiyalunywa, kanti ngilunywa yini. Ngelinye ilanga ngithe mangilele ngibone nje kunamagenga lapho engilele khona. Hayi bo, kanti kwenzakalani sengiphuma amagenga? Hhayi ngihambe ngiye kuloyo mama loya, ngifike ngimtshele, hhayi phela mina esithweni sangasese sengiphuma amagenga. Kodwa into eyangimangaza ukuthi amagenga la hayithi mangaphuma, mangingathi ngiyaphakama mhlawumbe lapho engihleli khona, amagenga lawayana avela anyamalale, angiwaboni ukuthi ayaphi. Kodwa ngaphakathi ngizosuke ngilunywa. Ngahamba ngaya kulo mama, ngithe mangimtshelile, wathi yena akazane naleyo nto leyo, wathi akasafuni nokungibona ngoba kusho ukuthi kukhona izinto ezi-wrong ngami, ngoba mase ngimtshela ukuthi umuntu uphuma amagenga esithweni sangasese, which means kukhona into engiyaziyo, mhlawumbe ngithwele or something. Hhayi yangihlupha lento leyo, ngiphelile manje Madawu, ngingumuntu lo ophelileyo, angazi nokuthi ngenze kanjani. Ngihambile nebantwini, abantu bangitshela bathi lo mama lona ngendlela abamsebenza ngayo indoda yakhe, kusho ukuthi
wathiywa yindoda yakhe ukuthi angahlangana nomunye umuntu wesilisa and then abe ngaleyo ndlela. So angisazi nokuthi ngenze njani, indoda yakhe angiyazi, nalo mfazi akasangikhulumisi. Bengithi mhlambe kungaba nendlela yokuthi indoda yakhe ngihlangane nayo, ngoba indoda yakhe ihlala emazweni ngaphesheya kulapho ehlala khona indoda yakhe. Manje angisazi ukuthi ngiyenze kanjani Madawu, angazi nokuthi ngifinyelele kanjani kulo baba, ngoba angimazi nokuthi ubuya nini. Ngabe ngiyazi ukuthi ubuya nini bengizocela uxolo or ngenze ngenye indlela, angazi Mahlabezulu. Ngicela ningisize, ningangijaji, nami ngangithi ngiyazama impilo. Ngicela ningisize kulo nkinga engibhekane nayo. Angisazi nokuthi ngiyenze njani manje, ngoba izinto sezithanda ukuba nzima kimi. Angisakwazi nokuya esikolweni, sengiphelile emzimbeni. Abazali bami ngagcina ngibatshelile, sebengihambise ey'ndaweni ezihlukeneyo. Angazi nokuthi ngenze njani manje, sengiphelelwe. Ngisacela ningisize Madawu, ku-comment section ngicela ningisize Mahlabezulu, ngicela ningangijaji, nami ngangithi ngiyazama impilo. Angazi nokuthi ngenze njani Madawu, ngicela ningisize. Ile ndaba yethu kade siyifunda namhlanje Mahlabezulu, nangu ubhuti uthi yena akasazi ukuthi enze njani, useyadliwa la ngaphansi, usedliwa ngamagenga. Amagenga ayaphuma ayamluma ngaphakathi, akazi ukuthi ayenze kanjani. Angazi ngabe kukhona yini ongakwazi ukuthi amsize, noma ukhona umuntu omaziyo ongamthumela kuye ukuthi bakwazi ukuthi bamsize, ngoba le ndaba isingathi kuba yinsindabadala. So bengicela nimsize ku-comment section. Hhayi ngiyanethemba nina, ngoba ngiyiphosela kini nje, ngiyazi ukuthi hhayi nizoyiruvuruvuza nje, niyiruvuruvuze nje, sigcine sithole i-solution. Ngizomxolela ngalo msindo, yindiza lezi ezidlula phezulu kwendlu lana, so kunomsindo. Ngiyabonga, ngiyacela ni-subscribe, ni-like, ni-share, ukwenza ukuthi sikwazi ukuthi sithole i-notification uma kuwukuthi sengiphostile i-confession. Ngiyabonga Mahlabezulu, nibe nosuku oluhle, bye.